Ja sam iz Svetog Đurđa, Markovčić Robert, Lome Moko. Ovo je prije 30 godina bio raj. Mogao je postati nacionalni park, ali je pretvoren u ovo groblje. Čovjek je htio dokazati svoju nadmoć kroz naprednu tehnologiju i tako nepovratno uništio ovu prirodu. Facit je da ovdje gdje se je nekoć sve vrlo ribom, želim jesti ribu, moram se zadovoljiti onom iz konzerve. Zato smo odlučili snimati film nad zadnjoj netaknutoj prirodi koja nam je preostala, kako bi shvatili da treba tu posljednu mrvicu Dravske Amazonije zaštititi, jer je upravo sada ugrožena da nestane pokopana ispod bezličnih kamenih utvrda. Slijedite nas dakle nizvodno ove jedne od najvećih akumulacija svijeta, sve do naše avanture nad zadnjim ostacima stare Drave. I uživajte u filmu Survival – preživjeti Dravu. Goes into a dance, doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, with the folk boys are playing, bringing it up happy feet. Down on the corner, out in the street, where the folk boys are playing, bringing it up happy feet. Down on the corner, out in the street, where the folk boys are playing, bringing it up happy feet. Down on the corner, out in the street, where the folk boys. Postoji jedna prastara ribolovna tehnika s biljem, a za to se koristi divizma ili pak četverolistni Petrov križ. Sad idemo to testirati u praksi. Evo, biljka se izgnječi i usitni. Tako da izađu van njezini sastojci koji ošamutiju ribe.
Evo, kak devizma kod ljudi i pomaže kod iskašljavanja sluzi, tako kod riba sprečava disanje. Znači, dok riba odiše te sastojke iz devizme, on ne bude disati i ispluta na površinu, gdje se može onda ošamućena pobrati. Sad ovo hićemo tu, gdje je riba. Evo, ovo je idealno mjesto za lov s biljem, ribolov s biljem. Sad postavimo tu neka biljke počnu djelovati i dođemo, vratimo se za nekoliko sati da bi pobrali ribe koje su splivale na površinu. Evo, ovo tu je rukavac sa izvorskom vodom koja je pitka i moramo je slobodno piti. Kaj je hladna. Evo, imamo sreću, naišli smo na puno hrane, samo nikla divlja čičoka raste tu i sad idemo iskopati. Problem je na splavi ostala lopata, naš ašov, sad moram kopati sa pajserom da bi došli do jestivog korijena. Evo, nemamo sreće, niti jedan jedni gomolj jestivi nije tu zrasli, valjda je biljka premlada ili još nema gomolje. Kod čovka je dobro kad moramo jesti i sirovo, ne samo kuhano kao krumpir. Tako da pretpostavljam da je ovo odlična hrana za divlje svinje dok naraste, naravno, i tu je velika parcela koja je sad obrasla s tom čičokom. Evo, došli smo nakon par sati i imamo tu dosta riba za jedan ručak. Ošamućene su i možemo ih vaditi sad van, tako da ih pripremimo prije mraka za jelo. Evo, trud se isplatio. Sad ako hoćemo da budu ribe duže svježe, imamo samo jednu mogućnost, a to je obložiti ih sa listem od koprive. I tu nemamo nikakvog frižidera. I kakva je to nekvalitetna riba s puno kostima, moramo ju kuhati zajedno sa glavom i napraviti neku riblju juhu od toga, jer pečene ne valjaju, inače su same kosti. Znači, kuhati da voda i sve hranljivo izvuče van i ona ostanu kosti u vodi, a meso se rastopi zajedno u toj juhi i čini ju ukusnijom i hranljivijom. Evo, se besplatnom energijom zapalimo vatricu. Evo, kako nemamo s time dugo prati suđe, koristimo bravskog pijeska i lonac je pak čist. Evo, tu se tu moramo paziti, naišli smo na ovu biljku koja je prilično opasna, jer ako potegnemo po njoj za rukom, golom rukom, onda dođe do opekotina na koži, jer njezin sok je poput kiseline. Evo, pogledajte mi ruke, moje ruke isto već sve zgrebane od ovoj škupinci i od šikare. Tako da mi samo još ovo tu treba i imat ću full house.
ovu fina riblja juhica, ali nije toliko bitno da se najem, nego je bitno neke toploga dobijemo u želudac, jer je bila prošla noć prilično vlažna, tako da se malo ugrijem. I najdraži mi je ovaki neki mali nož kojim je lako čistiti ribu ili guliti divljač, nego nekakav klasični tobože survival nož od 30 cm koji je jako nezgrapni za tak nekakve fine poslove. Znači veći nož od ovoga u biti nikome ne treba. Evo list gore da se brže skuha. Dok se riba kuha imamo oko 1 sat vremena da obavljamo neke druge poslove, da se hmijemo ili da se na primjer ubrijemo. Evo kako se počelo meso odvajati od koste, je riba kuhana, ne čekate da se budem uzeli jedno. Evo ovo ostalo nek se raskuha. Onda probamo prvu ribu. Evo pune koste. Tako da, bolje da se skuha skroz. Imam tu riba još za zutra, znači njih stavim na koprive i onda ih umotam tako da ostanu svježe do jutra. Sad bude ostalo svježe do jutra i negdje objesim visoko na neku granu prije spavanja, ne budu štakori dolazili i krale meni ribe. Tu usred šume je nekakva branica, vjerojatno protiv poplave, idealna za prenoćite jer smo tu uzvišeni. Unutra smo najvećeg toplinskog vala ove godine jer treba mi više za prespati osim neke podloge i moje kišne kabanice, ali prvo se moram dobro zadimiti sa vratićem zbog komaraca. Kako sam blizu vode, moramo se prvo prije spavanja zadimiti s biljkom vratić i to je prirodni insekticid. Tako da prvo to obavimo i nam moramo biti mirni do sutra ujutro. Znači ovaj put ložimo u lonco, ne ispod lonca. Znači da to je isto prilično praktičan. Nalazimo se na samom ušću Bednje u rijeku Dravu i tu je isto sve puno bogato raznim životinjama, biljkama i žabama naravno, koje bi sad rado par spekli na žaru jer smo gladni. Tu je žaba do žabe, ovo je raj za crnorodu i za mokoča, gospodara močvare.
Imamo tu i biljku strelico. Isto nama u oružarima najdražu oblik kaj ima oblik strelice ili koplja. Močvana biljka. Pakulja se som. Ima bodlje oštre, otrovne, tu sa 3 strana. Jedna šansa da ga van vlečem je gurnuti mu prst u usta. I onda ga treba ubiti. Inače te obode ova tu bodlja ili ova bočina otrovna. I to je jako bolno. Evo si prije spavanja još stavim neke za zub u slogoško vatro. Evo, još malo pa se bude pustila noć. Već neko vrijeme me promatra tamo orao štekavac, a čujem tu da su i 1 ili 2 čagljeva negdje grmiju. I to prilično blizu. Fino kako u francuskom restoranu, žabarskom.
Imamo posjetu tu v grmlju. Nekaj je privučeno od lovovske vatre i pečenog mesa. Evo prije spavanja još jedna dravska cigara, besplatne su, imam tu još 2 dužna metra, tako da je ovo čista uživancija. Zašli smo van tu s ove glogove šikare, kroz koje ne bi niti divlja zvijer prolazila, kamoli nekakvi vampiri ili drakule, jer se oni ubijaju sa glogovim kolcem. Jedno tu prolazim ja, kroz ovo glogovo šikaro se ne bi niti hrvatska vojska provlačila ako im ne bi podijelili naočale za šikaru. Koliko ima tu trnja i opasnog granja gdje se možeš zahačiti ili izbosti. Evo ko ne zna kaj je glok, ovo je glok, u njega su se prije radili kolci za ubijanje vampira, a vampire su proslavili navodno mi Hrvati dole iz Istre, od tud prve priče o vampirima i kako se oni tamane sa glogovim kolcem. Prije nego dalje krenemo, da si oberem još par bobice ove slastne borovice, da se malo osvježimo po ovim vrućinama, gnjeznim eteričnim uljem. Čitave godine imamo na njoj zrele plodove, ali i one koje još dozrijevaju. Ovo izgleda kao da nije lisica, nego da je čagalj. Tu se znao javljati čagljavi, a stvaraju čopor skupa s divljim psima koji znaju biti opasniji čak od vukova. Metak valjda nije. Ko ima zubalo. Ova trkotnja smrdi ko kuga, boja se odaljimo čim dalje. Evo u ovom dijelu Dravske savane idemo potražiti neke jestivoga. Čini se da budu to samo skakavci, tu ih ima prilično puno. Evo tu ima jako puno skakavce. Kak ne bomo sad lovili ribe na njih, moramo iskoristiti kao usputni mali zalogaj. Fino. Znači, noge ove duge
ne jedem, nego ostatak tijela koje je sočno. Noge zato ne, jer je to prilično tvrdo, da si probavni trakt ne ozlijedim njegovim nogama gdje su gore ove borlje. Ako jedete veću količinu kukavca, dobro znate da ih lijepo zgrižete i isisate njih sve što je mekano, a ovo tvrdo, znači njihov oklop se ona ispljune van, tako da nemate probleme kod probave, jer lako je uloviti puno tih kukaca i ona nije zgodno ako ih pojedete skupa sa njihovim oklopom. Znači dobar tek. Znači dobro zgrižite. I onda isisati van sav sok. Fino. I onda se oklop pljune i baci. Oklop je u biti to, kad inače i vrane i druge ptice isto izbace iz sebe nakon probave tih mekanih dijelova. Kako mi to ne izbacujemo van iz usta kako on iz kljuna, nego to ide probavnim traktom i bolje to uopće ne konzumirate, tako da nam ne ošteti naša crijeva. Evo ću vam reći da je tu imao velike opasnosti od dabrova, da vam slučajno drvo ne padne na glavu dok idete logorovati, jer ovo tu je baš kritično. Malo da vjetar zapuhne, a dole imate šator, drvo bi vas taman poklopilo. Imam tu cijeli šprut pun divlje rukole. Sad mi fali samo jedna velika jumbo seljačka pizza. Kak je dan duži, a noći su kratke, moram prespavati dok je najvrućiji dio dana, inače imam premalo sna, a to je najbolje tu u ovakve šumice, barem sat, dva da dojem malo k sebi, inače mi je opre napadno. Kak je morfogenetsko polje na ovim točkama gdje je priroda još netaknuta prilično snažno, tak možete tu imati noćne more i snove koji su gotovo kao stvarnost. Tu postanu onda ti stari mitovi i legende naših starih ljudi postanu žive i onda vjeruješ onim pričama koje su prije ljudi pričali da su sreli tu viljenjake, posvećare i druga mitološka bića na tim dijelovima stare Drave. Nerentabilno mi je sad iti sa splavom prek na podravsku stranu. Lakše mi iti ovak pješke jer trebamo sapuniku za brijanje i za higijenu prije spavanja.
tu na Dravi nije sva voda pitka, tako da je zadnja opcija filter za vodu. Ovak, evo da grabimo vodu i jednostavno pijemo iz njega. Njega valja uvijek imate kod sebe u ruksaku, znači iz njega se pije i onda se poslije samo ispuše i vrati natrag u ruksak. Evo gotovo. I sad si da grabimo lonac vode i stavimo na logorsku vatru, nek barem 5 minuta prokuha, a lonac nek se ohladi, zakupa s vodom do jutra, da bi onda mogli tu vodu prokuhanu sebi staviti u čutoricu ili u bocu za vodu. Treba mi sad sapunika da se obrijem. Tako napravimo pjeno. Okružen sam stotinama, ako ne 1000 biljaka ljudožderke, ali imam sreću kaj sam bucmast, bolje rečeno predimenzioniran, da je mogle pojesti. Ali je to dobar znak da je tu odlično mjesto za logorovanje, jer ova biljka svojim korenjem hvata ličinke komaraca. To znači da tu komarci ne bi smjelo biti, jer ih je tu jako malo. Evo, to je ta biljka. Možemo prepoznati po žutom cvijetu, izgleda kao zajček. A ona lovi svojim korijenom, koji je prilično dugačak, svoj plijen. Tu su male kak čašice u koje ulazi plankton i on ne može ići van. Znači usisavanjem hvata svoj plijen. Evo iznenada da se zateklo nevrijeme, moramo se skloniti, maknuti mobitel ako ko ima kod sebe, da nas grom ne udari. I to se prilično požurite jer se brzo zamračuje nebo i čujem daljine kak idu gromovi sve bliže i bliže. Ispitati. Čekaj, ja mu čekam. Uspjeli smo se spasiti tu od nevremena, tu je prilično sigurno i tu mogu prespati. Krevet je tu, deka je, poplun, ovo bu super smještaj do jutra. A kiša nek cure i nek grme koliko hoće. Ovo mora biti opasno za športaše ako imaju mobitele sa wifi uređajem i sa slušalicama jer to privlači isto groma. Pogotovo ako se godi na nasipu pa trče, a mi smo tu okruženi s velikim topolama koje su prirodne gromobrane. Tako da me ova čeka tu prilično sigurna jer je oko 10 metara niža od topole.
obožavam mjehuricu ili pogančevu travu. Evo ova bobica je jestiva, a omot je otrovni. Bobica liječi od malarije. Ima okus po toni kvataru i ako se puno previše nje pojede, onda vam se vid tak zamuti, ne zamuti, nego vi vidite u pikselima, vidite svijet u kockicama. Tako da treba paziti, a imamo kod nas i mnogo halucinogenih biljaka. Najgore od njih je velebilje, kužak i bunika. A opasne su inače je kožica od gljive muhare i otopina od ražene gljivice. To je isto prirodni LSD. Znači ne pretjerivate sa ovim bobicama i ne slučajno lizate omot koji je otrovni. Ako se pitate otkud sad malarija, morate znati da je malarija bila tu običajna bolest u zdravu Savu i Dunav. Tako da je jedino nju liječila mjehurica i kora od drveta jabuke. Tu usput smo naišli na jedno od 3 najjačih samoniklih domaćih droga i to je kužak ili datura. Ovo miriše se, čuje, osjeća se taj njegov opojni miris. Inače se koristilo po 2 lista njegova, su pušili prije ljubavnici, prije spolnog čina da bude intenzivniji, ili su pak razbojnici i silovatelji su prije kuhali čaja od njegovih sjemenki da bi onda ljude time omamili i opljačkali. Sad budem uzeo te sjemenke, napravim jedan samo eksperiment na sebi i to bi uzeo po tjelesnoj masi od 10 kg po jednu sjemenku. Znači imam oko 120 kg, uzimam 12 sjemenki koje budem spremio i to na sebi pokušam isprobati ujutro, znači nikako na večer jer je opasnije biti nadrogirani po mraku nego po danu. Jutro je taman najbolji trenutak da počnem sa samo eksperimentom kužaka. Znači sjemenke, njih 12 udvojim, jedno po 10 kg tjelesne mase, znači 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ok. Znači njih sad konzumiram gutanjem. Sjemenke treba dobro prožvakati da počne čim prije djelovati, a to ne bi smjelo biti prije pola sata. Znači za pola sata bi trebalo početi djelovati i da bomo vidjeli što se bude dogodilo. Za sad sam svjestan svega, ali čujem neke čudne zvukove i Zapustite stanu koristo rijeke Drave, započne predel. ovo je sve gore i gore, više ne znam šta je san i kaj je java. Ne znam više gdje je, ovo stvarno ono, je to pravo kamenje, nije, ali slike su sve gore i gore i ova okolina me plaši. Skoro 1 000 000 eura. Ko zna koliko su toga pokrali. Ovo je neka huda noćna mora. Znao sam da mora biti gore. Da umrem od žedi i gladi, vezani. Da moram gledati barjak našeg okupatora Europske unije. I ja još imam na glavi masku srama.
svinjsku gubicu, kako oni koji su prije stalno vrijeđali i kritizirali vlast, kako ja to stalno činim. Znam da sam pojeo kužaka, znam kak djeluje i pretpostavljam da sam pod utjecajem droge. Ne znam da li sam stvarno tu ili nisam, sve mi se miješa stvarnost i java. Tako da doista više sam ne znam kaj je stvarnost i kaj nije. Jesam li doista tu ili nisam i kad bude već jedanput ta droga prestala djelovati. Jer ona me toliko oslabljala da mi se pojavljaju samo fobije i strahovi. Čini se da me napadaju energetski vampiri koji se hrane od mog straha i energije koju gubim u ovom stanju. Ne više. Evo spušća se sunce, ja sjedim usred smetišta i ne mogu van iz tog labirinta otpada. Zaključak je da sam još pod utjecajem kužjaka koji mi stvara takve halucinacije. Stoj! Kaj to djelaš? Kaj to djelaš? To je moja splav. Pusti moj splav na mero. Ti nisi do ovog svijeta, ha? Nije to tvoja splav, a nije niti to tvoja noćna mora. Ti si zarobljen u mojim iluzijama i oslabljen si kužnjakom. Umirem li danas? Budalo, ne umireš danas, nego umrijet ćeš sutra. Izgleda da je prošlo djelovanje kužaka. Ruksak je još tu, pištolj je isto još tu. Grlo mi je kaj brus papir. Čekaj malo, jutro je. Ne znam koliko je prošlo nakon uzimanja kužaka. Ili jedan dan, ili jedan sat, ili više dana, nemam blage veze. Jedna šansa, pošto nemam sat kod sebe, je moj sunčani sat, da provjerim koliko je stvarno sati. Prvo da si ga nasložim. Evo imam točno 2 mjeseca posle ljetnog solsticija
Tada provjerim. Prošlo je točno 1 dan i oko 7 sati. Znači 1 dan i 7 sati je djelovao kužnjak. I to ona mala količina od 12 jemenke. Dan i pol bez WC-a. To je stvorilo već jako, prilično jaki pritisak kojeg moram sad riješiti čim prije grmio. Dok stisne, onda stisne. A da guzicu brisate, nije bitno imate veliko listje, nego dovoljno imate i malo. Znači uzmeš neku granu i samo potegneš. I onda se s tim guzicu brišeš, samo moraš paziti da ti ne ostane list slijepljen za guzicu. Pravo? Marihuana. Neko je tu izgleda da zalijevaju marihuanu, da se ne je posušila jer je prevruće. Alo, kaj se događa? Koji kurac pucaš po meni? Neki debeli masno nam je ušao u polje. Ne bude dugo, sad ćemo ga uloviti. Idemo, ganjaj to. To su ti Prom 1 mine. Sve u krugu od 50 metara ide u zrak, tako da ne moraš ništa brinuti. Ubite ga tiho ili da ga dopelete živo. Minsko polje.
Debeli, koju pičku jebenu materinu si došao u naše polje? Išao sam srat. Srat? Izgubio sam se. Sad će ti tvoje sranje koštati života. Prase debelo, koja pička mila materina ti je to trebalo, samo si nam probleme napravil tu. Imamo brigu s tobom. Nije ti to trebalo u životu. Ti pljuješ tu po našem polju. Po Dabrovom kanalu ćeš sad da ploviš zajedno sa Dabrovima. Imaš kakvu posljednju želju, momak, posljednju? Da ti ispunimo sve dok smo tu. Možemo te skuhati, speći, kaj hoćeš? Jebam on mater, psihopatka. Jebam mater. Ovo će te koštiti sad. Momci, ekipa, pustili budemo mast, stavljamo ga na splav, spalimo ga i nek pluta dole do Srbije. Dogovoreno? Ajde da vidimo kje debelo đubre ima unutra. Možda ima neke za nas. Baklja. Odlično. Nekakvi vitamini. Lijekovi. To nam ništa ne treba. Ekipica, mislim da je vrijeme da zakamufliramo polje, da se maknemo tu. Masni bi nam mogao poslati Murio, pošto je uspio pobeći, nažalost. A mi ne znamo sad da li mrtav ili živ. Tako da rasporedite se, stavite mrežu iznad, zakamuflirajte dobro i brisalice, idemo otud. Maknuti se što dalje. Mogli bi očekivati u svakom slučaju brzo neprijatelji. Čini se da sam izbjegal potjeri, sad samo da splazim opet na obalu. Ovo si prvo rano od metka zamotate da ne skrvarimo. Za prvo silo dobar je stolisnik i trputac kao zdravo je.
Afriku.